Pozdrav dragi gledatelji, nalazimo se u studiju Večernjeg lista. Naša današnja tema je Dora, ali nećemo se baviti pjesmama jer svi znamo da je pobjedio Roko Blažević sa skladbom The Dream. Umjesto toga malo ćemo iskomentirati odjeću naših izvođača, zbog čega smo u goste pozvali Ivana Friščića, stilista koji već godinama odijeva brojne hrvatske pjevačice, glumice pa i političarke. Ivane, pozdrav. Pozdrav, hvala na pozivu. Hvala tebi što si došao. Evo odmah u glavu, kako ti se sviđa styling našeg Roka Blaževića? Jel prati on pjesmu? Jel to to? Pa, jel on prati pjesmu ili ne prati pjesmu, to više manje nekako i čini mi se nije bilo toliko pretjerano bitno. Mislim da styling nije loš bio u nekakvoj ideji, no u izvedbi jakna izgleda ko da je od polijestera, nekakvih umjetnih materijala, mislim bar koliko smo uspjeli vidjeti sa slike, da nije to koža, a druga stvar, još veći problem po meni je što je styling kompletna kopija stylinga iz 2008. predstavnika Azerbejdžana na Eurosongu. Ok, teško je izmisliti toplu vodu, ali možda misliš da bi trebalo nešto još dodati, oduzeti, malo promijeniti pa da to bude baš naša priča? Pa teško je naravno izmisliti toplu vodu, nema tog stylinga koji nije u nekom trenu viđena da bude dovoljno efektan, a izmijeniti ili dodati, pa evo iskreno na to nemam pojma šta bi se moglo napraviti još. Ili ga okrenuti u drugu boju, ili ići na nekakvu varijantu koja izgleda malo skuplje jer taj Sky izgleda dosta jeftino. Meni je to možda najveći problem. I jesu ta krila potrebna ili nisu, jel bi se ona mogla staviti na plesače pa da plesači se dodaju, da oni imaju tu nekakvu funkciju. Evo, nisam dovoljno dobro razmislio o tome, kako bi se reklo, dovoljno pametan. Ko je po tvom mišljenju bio najbolje odjeven? Ko je recimo imao kompletni luk? Pjesma, frizura, špinka, odjeća, sve zajedno? Pa nekako možda bi tu išao na mušku stranu više, jer čini mi se da ženski dio natjecateljice, odnosno natjecateljice su malo možda podbacile. Mislim da je Luka u principu najbolje spojio taj nekakav trenutak pjesme, stylinga, cijelog tog nekakvog momenta koji bi trebao biti zastupljen scenski na pozornici kad se radi o Dori ili takvom nekakvom natjecanju. A ko je ono kao kompletno pogriješio? Kome bi rekao, ok, sve super, ali ajmo iz početka. Mislim da se može bolje. Možda nije to samo jedna osoba. Mislim da bi ih se trebalo izdvojiti nekoliko, ali ako moram baš izdvojiti jednu osobu, onda je to, mislim da je to Lidija Bačić. Ne zato što je to pogrešno ili nije dobro, u smislu da sex appeal ne prolazi ili da imam išta protiv toga ili protiv nje osobno, nego jednostavno mislim da je kostim bio potpuno pogrešno izrađen. Znači, skratilo ženi noge koje nisu kratke, učinilo je manje atraktivnom nego što ona u biti je, a činjenica je da se išlo na atraktivnost i na sex appeal. Ok, ajmo malo pogledati druge izvođače pa da vidimo šta ti misliš o njima. Domenika. Pa Domenika je bila slatka. Domenika je cijela takva, mlada, vrckava, slatka, sa tom suknjicom punog kruga, malo onako Barbie. Mislim da su Elfsi s tim stylingom išli upravo na tu Barbie priču, pa je onda i cijeli look oko toga bio takav. Ja osobno možda bi uzeo neku malo jaču boju, ali u cijelom tom nekakvom tempu i svemu je odgovaralo. A recimo styling Bete Sudar, kako ti se... Pa Beta Sudar je po meni bila jedna od scenskih, stvarno. Možda je to malo too much, možda to malo koketira sa nekim 90-ima, 80-ima, ali u principu je to sve izgledalo jako efektno. I na stage-u, i pasalo je uz pjesmu, i nekako ima sve to skupa nekakvu kompoziciju. Možda mi je ona uz Luku Nižetića najbolja u principu, kad bi baš morao izdvajati. Kao cijela priča. Kao cijela priča, tako je. Ok. Elis Lovrić, da, ona je klasičnu... Pa Elis Lovrić je glazbenica, kantautorica na kraju krajeva i od nje bi bilo čudno očekivati da se dobije nekakav trenutak bilo od čega šta je umjereno, ajmo to tako reći. Kod nje nekakva ekstravagancija uvijek dolazi do izražaja i glasom i pojavom i svim ostalim, pa tako i ta haljina koja po meni nije najbolje rješenje i najbolji izbor, ali mi je logična kada govorimo o Elis Lovrić kao Elis Lovrić. Doru su otvorili Danijela Pintarić i Bojan Jambrošić. Njihov styling vrlo klasičan? Pa vrlo klasičan i po meni poprilično dosadan. Mislim da Bojan nije gospodin koji ima određene godine i da si može priuštiti malo više od klasičnog, običnog three-piece suta, odnosno trodjelnog odijela, i vjerujem da bi to puno bolje izgledalo u nekakvoj drugačijoj izvedbi. Danijela Pintarić, lijepa žena koja
se zatvorila u tu crninu, mislim, korektno. Styling stvarno s aspekta nekakve korektnosti i nekakve bazične poštivanja nekakvog dress koda, apsolutno ok. Ali mislim da su mogli puno više. Za scenu. Tako je. Kim Verson, kako ti se dopala? Kim Verson je u principu pokazala jednu klasičnu, običnu haljinu ravnog kroja koja je stegnuta remenom sa čizmama. Nekakav rok koji po meni... Malo šljokica. Pa da, rok u varijanti šljokica koji može proći, ok je, ali osobno mislim da za nju, njenu građu, njen općenito izgled, možda promašen styling. Ne kažem da je loše općenito, ali mislim da je malo promašeno. Bernarda Bruno. Pa Bernarda je jedna jako draga u principu djevojka koja ima božanstven glas i koja se na Doru prijavila iz druge zemlje u principu, ali ima hrvatsko državljanstvo. I djevojka koja jednostavno osvaja svojom energijom i nekako je tu haljina u principu pala u drugi plan, iako mislim da je i kod nje ta haljina, kao i kod Leje Mijatović, mogla biti možda manje svadbena. Tako da tu imamo, znači, sad je Leju Mijatović, čija haljina je stvarno poprilično svadbena i mislim da ona je stvarno predivna žena. Žena koja ima građu, koja ima stas, koja ima stav, koja ima sve. I onda se poklopiti u takvu nekakvu krinolinu, oklop, kako god to nazvat, mislim da je bilo potpuno nepotrebno, tim više što je u cijelom procesu najava za Doru imala i cesaricu i sve ostalo, imala neke genijalne kombinacije koje mislim da se trebala držati toga, a ne otići u ovo. Gelato Sisters? Stvarno ne znam što da kažem. Ne kužim, mislim, ok, one su se htjele izdvojiti, pokušavam shvatiti styling. One su se htjele istaknuti na neki način, izdvojiti i biti drugačije od drugih i u tome su uspjele. Je li to bilo dobro ili ne? Mislim da svi znamo da nije. I za kraj, Ivane, još možda neki tvoj savjet za nastup Roka Blaževića u Tel Avivu? Pa Roko je, što se vidjelo u principu i na samom nastupu na Dori, jako mlad. Znači, ja mislim da bi oni stvarno trebali poraditi na tome da ne preglumljava, da se trudi više onako ostati nekako normalan i prirodan, da će mu to puno više pomoći nego prenaučen i svaki pokret i sve ostalo. I s druge strane stvarno pokušati malo smiriti doživljaj sa tim cijelim stylingom. Ok, odradili smo Doru, predstavili smo se u Hrvatskoj, ali ajmo sad, ako smo shvatili da smo iskopirali nekog i ako su o tome svi mediji napisali, ajmo sad to staviti sa strane i otići u nekom drugom smjeru, a opet da bude genijalno. Hvala ti, Ivane. Hvala.